bazalwane noma ngabe kozova silamandla sekayaphela saluvusa nani nje lekugcina ukubukela mfowethu awendele fakela amandla abazalwane simcenze lo 21 days nalamakhulu emandla sithandaza haleluya sisathandaza ke bazalwane kunaleli bhokisi nani libhalwe John 2:5 lapho khona athi ke uNkulunkulu lomnyaka konke latawusa sikwene sidaweni so kuleli bhokisi leli bazalwane siyabhala ubhalele uNkulunkulu sivama ukuthi leminyaka leminye besibhala ticelo tethu as usual ngicela ukuthi abantwana baphase esikolweni inkosi ngicela umshado ngabe pass inkosi sibhala sicela but this time uNkulunkulu uthi asibhale la nesitakwenda because lo mnyaka lo ngumnyaka wethu Christian Bible Church yekwenda imisebenzi yaNkulunkulu then God uthi uNkulunkulu yena moya lokho esunakekela lezindzaba zemishado yethu lenzaba yabantwana labasiphuphako lenzaba yani ama promotions yonke lenzaba leyo sisishiye uNkulunkulu ephasa kwakho esikoleni awusangenelani nayo so unake kusebenza naNkulunkulu lo mnyaka so la siyabhala abazalwane sibhale ukuthi nangu lesitakwenda thina uthi teke uNkulunkulu lakasiyala uboshiya ikhophi la kuwe yalo lokubhala wakufaka la so that you can go back and check ukuthi kepha wathi udawendana haleluya so ngiyacela ke bazalwane ukuthi le box ingalesabi le balani la balela uNkulunkulu haleluya mina ngiyathi ngizaba yibhalela uNkulunkulu I've written so many letters to God and he is so faithful we are thankful asichubeke ke bathandekayo bese ngisaqhubeka nalomthalazo abazalwane siba ne physical prayer short sidala enkonzweni ngalesibili nangalesine siba la 5:30 sekukabi bazalwane lokwenteka la ngalesibili nangalesine uma ngabe usengedi ngiyakuvela kukabi bazalwane so ngiyamkhuthaza ukuthi ngafika bese ke kuthi kufe WhatsApp call siba khona ngemsombuluko ngalesithathu ngalesihlanu nangemgcibelo singena nga8 call press nje babe button elimnyama uthi nje join so ngekhathi so yayelo umthandazo so lo uNkulunkulu usiphethe bazalwane hayi usiphethe man hey usiphethe haleluya angeke ngisho la ukhona la khaya lokude kusummarize funa singamuka umsebenzi bazalwane sinemekelo samsekugcina bazalwane sithi sibebete samsekugcina bazalwane sithi mhla ka9 February amen mhla ka9 kulenyanga letaba bazalwane sidabe sine annual general meeting sitawucela ukuthi tigumu tonke tilungiselele ukuthi titawona i-report yokuthi kuchule kanjani ngifuna ukukhumbula tigumu nje sibobani ngoba ngifuna ukuthi bese bayakhohlwa ukuthi bona babobani kunesigungu saka youth lasinikete report kube nebaka decoration atasitshela kahle sikwenteka namva kwethu kube nebaka social basichazele kube na Sunday school basitshele kube ne protocol basitshele kube nabobabe basibriefe kube nabomake basibriefe kube ne praise and worship team angathi sikhona nebashiya nama team onke lawa atasifela ubiko ukuthi achube kanjani ekusebenzeni kusukela bathatha lo msebenzi ngalesikhathi uNkulunkulu asinikeza lo msebenzi sesiyanga sekupheleni kweminyaka wethu bazalwane wethu umnyaka sibandla utophela ngamanje seniyadilungiselela ukuthi sesicala lo ntanga sawucala kanjani so siyacela ukuthi letigumu lethu tilungiselele ukuthi ngalomhla ka9 February batasinike i-report tawuphindile ukuthi ke ngalelo langa lelo celebrate Christmas wethu njengelibanga because asikhonanga last year wakhaza sidate esibekile babowethu sotoba ngekho sayihocisa so sister celebrate ke ngalomhla ka9 bazana sabe sisibanga Christmas nje caka nje ba Christmas neyibona ngivele njengaleyo nje kumnanzi benje ya so please make sure you don't miss this day uze kuthi nawe masalele ngemuva sinayo impiko yalabangekho babecheck akekho ngenza abantwana besikolo kanye namfundisi Bukhele nabo akekho ngenza abayimsebenzi sisiyawuchubekela ivini lenkosi igama lenkosi ngibona siyabo
Yena lokho akuthi kunenhlala yinye nje soweyimpilo zabacenza lapho ngengcele secubekeke kulokuyini okusejulile nathi nesibazana labakhula ukuthi so ezisikhula kusho ukuthi alendlala yethu iyangikushintsha nawe beyigcwaliswa libisitolo siyangekhula ngekukhula seyithinga more like impilo yethu esibazana lapha
labakhula kwebandla lesemuzweni yekuzila kudla abazalwane nekuthandaza prayer and fasting 21 days njengoba sebashilo amabhalane yachubeka leyo nkonzo leyo lapho lifikile esikulo idabe sore ikhona itawuphela ngesonto nale sonto inclusive bazalwane kule fasting usho ukuthi awuyeke bese soyincamula ngesonto nga12 siqala side la bazalwane stokhona kahle sikanye kanye tawuphethwa nangabe iphetha uma ngemini wasemamane nangabe tawuphetha manje ngalo sonto ngoba abantu bangeke sebadlile la ngoba ngeke ngaphethi lenkonzo ukhanze ukuthi iyaqhubeka so kanza ukuthi uyiphazamisi inkosi emsakhe usisi kule viki ke bazalwane uNkulunkulu ukhulume nathi kakhulukazi ngemsolungu kakhulu ngenzabe ukuthi kulo whatsoever isibuye it's not ukuthi wena njengemzalwane wena nje whatsoever uthi lenkulunkulu unethena abantu bekhona ngale kwalo whatsoever kunebucubo letiba khona empilweni yemzalwane nasakhelishe out instruction basibekisele ke bazalwane bakhuluma ngebandla lapha boruthi labakhona ukuthi nasebalalele ukuthi kwenziwa nje basebayenda impilo dabazange kufanana lokusho ukuthi nathi bazalwane siseselalele uNkulunkulu selana la kakushoko impilo yethu ngeke kufane bazalwane asingeneni kule nkonzo singene manje ukuthi kuyoba nalethena around la kukhuluma ngayo basoNkulunkulu isiza abayo obedience wathi implicit le obedience lesikuyo nyalo lethi there should be authority ekhona lanti kwakho lo submit kuwe wena njengemzalwane ngoba nangabe ukude lo ngedumo kwakho kutanga nenkinga yokuthi ungathi ukuthi utawulandzela lokhulunywe ngani so thina sinemuntu lo ngedumo kwempilo yethu ke bazalwane silalela kuye nasekakhulumile uNkulunkulu ngoba sesosikhetha requirements kunedingo letawudzingeka lakithi simbani kuze ukuthi sente whatsoever Ngosene emsayisi kusilokunye kwakho nje uNkulunkulu nasakhulumile singaphuthi bazalwane kwena naNkulunkulu akhuluma wona ngathi uNkulunkulu empilweni yale tingcebo bathi aqwatshise letimbita ngemani akushukumele bakanilanga lenhlanzelako lesikhathi lesithathu bakwena ngaleso sikhathi ngekuphuma nathi abakhe baseve umphathi womshado bakha leso sikhathi Usike uNkulunkulu nathi ke nasela inkoda asitende ngekuphuma lokhu ngetulu kwalo sithi jikele wonke kuletigoda uNkulunkulu ungabi nefeya uNkulunkulu uthi yenda nje le requirement whatsoever ifuna umuntu lotathi nike kalonke ukuthi ngiyakwenda lokho njengoba uNkulunkulu angiyaletele kuwe inkosi lemsayisi kusisi wasele uNkulunkulu sinoma abeli bathi lwakho lwayitolo belithwe umdwebi wetinhlandi letinjalo udweba wathi nalibheka lelo ande siyacwibisa noma nalibheka kuphi siyaphakamisa bathi ungabambile bathi kule command yaNkulunkulu nasekushito uNkulunkulu usike uNkulunkulu ngeke usathi wena ayine ngicuncucu lekuhlabela make dlamini uhlabela ngale ndlela uNkulunkulu lasashito ngayo kulo whatsoever uyakhohlwa lokho bekulwathi kwakho bayitolo ulalele nje instruction that's depend your legs when the Lord inkosi nemsayisi kusisi letimpo ketonke letingi under the command kunebantu abathifakazelayo ukuthi uNkulunkulu uyayenda lento baba manje ma witnesses kube nalabathula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu siyabona lapha kulena abandlalela uyadenda timbo takhe inkosi nemsayisi kusisi bekunehope namuhla ukuthi ezisingena kuthandazo wama8 especially lesingene kuitolo ukuthi tiwitolo asingabi bantu abathi abalwayi bazalwane but asibe bantu labagcwatshiswayo instead be filled by the Holy Spirit manje nakachaza lomzalwane lenzaba labantu lababili laba banetimo letufana nabo kubo lebecabanga ukuthi nathi sithatibonana ilahlekelwa similo kwebazalwane bagcwatshiswe ngamoya out of courage umuntu elilo langavami yena baqala ukuthi kunengole ngakuye bakhuluma timbo labangakhi control ayilongene njalo lozalo eveli uyakhuluma nje akhulume nje kanganani ucwajiswe ngamoya umbuyathi kodwa uNkulunkulu nakusakajayiva uyajayiva nakusakahlabele akabuki nesula ibhimbi njengakuvela qale nje ingoma yakahlabele because ugcwalisiwe ngemandla amalwencini so lokukhonda kwethu bazalwane nasivumelana lokho kuyashintsha lendlela esiweshipa ngayo uNkulunkulu lenza mabeyilapho nje ukuthi njengomuntu nakadzakweni wayi ude ukhareta yakho yayikhona tikhonde konke kanani ke sisitshajiswe ngamoya sizilakhona libaNkulunkulu because nemsayisi kusisi singene endlini kaNkulunkulu bazalwane ukhona umfundisi wasinya pastor babesifunza ukuthi asikhona uNkulunkulu present worship team dasi abelele ngesikhathi Moses eleta
ngiyambingelela abathandekayo abangelihle Nkosi Jesu. Sitawungena enkosi yalo sifunze lona sitwa inkosi lapha uMateyu chapter 7 sitawufunza amavesi kabamu 5 5 ndasifunzela chibazalwane nasefulile verse 13 14 bese uyeca kufunza 21 na 22 na 23 Matthew 7 verse 13. Ngenani ngelisango lelincane ngoba lisango libandi ngendlela ibandi lesa ekubhujisweni baningi abangena ngalo kepha lisango lincane nendlela encane leyisa ekuphileni lebantfu labayitfolako ambalwa verse 21. Akusibo bonke abathikili inkosi labayongena embusweni welizulu kodwa ngilabo labenta intsandvo yababe yosezulwini. Ngalelo langa labanyeni bayawuthikilini Nkosi asizange siprofetheni ngelibito lakho asiwakhiphanga yini emadimoni ngelibito lakho asiyendanga yini imisebenzi eminyeni nabebekhulu ngelibito lakho. Kepha ngiyawabaphendula ngithi angizange nginathi sukani kimi ninebenti balobubi. Amen. Ngidawukhuluma ke bazana lapha namhlanje. Usambuto vele ngidawukhuluma ngabo. Ngidawuthishe yini letakuholela esibokweni. What will lead you to hell? Nami cabanga lenza balista ukukhuluma ngayo
ngibenetinkinga namhlanje uNkulunkulu angicindezela ngendzaba lenjena yokukhuluma nemakholwa kwende njani ngoba labantu phela basizisile, they are going to heaven. Ngase ngikhumbula nje umuntu ila inyanya nje magama la mthuno malabala la mfoso eCilongwe engomeni lethi eCilongwe lesi masilulekane njalo silungele lona izwi. So lokho engikhuluma ngako la indlela ndakuthi yekhutsata umoya wokuqaphela, encourage the spirit of cautiousness. Niwe lefuna ukukhuluma ngako la ngithi ke yini wena njengoba iso leta kuholela esihongwe ngoba ngilanza lenkulumo lena ya Jesu leshona ukuthi inkulu indlela ebhujiswe baningi abahamba ngayo bayingcosana bahamba ngendlela le ephile bese Jesu yena ngemlomo wakhe uthi akusibo bonke beyalandula labathi Nkosi 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 bese bendeje Nkosi 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 uthi akusibo bonke labantu awungena esizweni labantu awubona umbuso wesu. Umbuzo wami kuJesu uthi utawubakhetha ngani Jesu na njengokuphela bonke labantu bathi Nkosi Nkosi bonke labantu. Ngifuna kushona wena nje uhlela pastor asekusho kweluntu ashifulu wasedolobheni, you are a staunch member of the church. Ulilunga lebandla elingadolelwa kuzimalanga ilunga lebandla. What you know about church? You can say everything about church. You have done everything about church. You can even quote umnyaka lo waqala ngawo to the church. Staunch member. Ubeke magama lenkosi basho Jesu ngidalana uthi Jesu Nkosi 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 nawe wenda njalo njengabo bonke labasemasontweni namuhla. You are doing the same, just like any other people, any other church laba wenda namuhla. Now you are doing it. Futhi kunentiko lotendako nalotendile nalotendako currently egameni lenkosi uvile nje lawapita labenda timo la isontweni egameni labani batela egameni labani lenkosi. Kunele lokwendawo bazalwane kunele lokuhle bawena esontweni in the name of Jesus egameni lakhe. Labanye they can stand up and prophesy, okay, in the name of labanye Jesus, they can even cast bekhuthe emadimoni egameni la Jesu. Sikubonile kwendeka lokho bazalwane la emasontweni sigcwele namhlanje umoto ujanja bonke beke doenda tito egameni lenkosi to sing in the name of Jesus, to testify in the name of Jesus, to sit down and listen the word of Jesus. Bonke konke kwentiwa egameni lika Jesu. Uyathukuta kusini okwala bayisobhena njalo okwala bayisobhena uze uJesu laba ematawusi abefika kuye Nkosi mina ngiyakumangalisa tima wonders I was popular maphepheni mina namtamini usakade emaredweni nasema TV nini kubhalo yokwenzawo kushokole esikhulu ukuthi the great prophet is coming benkwenda lokho Nkosi kuwe emhlabeni ngilapha nje I'm a great man of God mina ukumbona basho Jesu. Kunele sikwendaweni
many other spiritual things esitendako siyakhuleka sisizile abithi bazalwane good ngiyathika konke la kukahle lo sikwenza konke lo sizile nje lapho kulamalanga njengoba asho lapha umfundisi lapha sizile lamalanga siyakhuleka egameni lika Jesu labanye bethu laba sekosazila sine 21 days uyathola singadli sihlala edrobheni lapho emarasheni khona kunaba konke basazila sinegameni lakho bachele ngaphipha mina Nkosi ngangaholi lutho kodwa ngangithembekile ekukhipha lokweshumi neminikelo nema acts of kindness bekwenda kubantu kanjalo kwanalo egameni lakho. I don't deserve to be cast out. Bachele Jesu lo kunenge yasibela kubazane badlele but lamagama Jesu ngawo lamhlupha lapha ku verse 21 lapha alandula khona Jesu athi akusibo bonke labathi Nkosi labantu awubona umbuso wezizwe kungaba buhlungu bazalwane nami kumela umzalwane kungamvisa buhlungu kuthi kube nemuntu lapha phakathi kwethu lothi Nkosi la kodwa ngeke ubone umbuso wezizwe ngingitshela kanonke mala kusibazalwane heaven is there hell is there but it cannot be scientifically proven ngoba kwa uNkulunkulu naye noma ayiphi method ngeke ukuprove unless you believe in the scriptures now akukhola kusho vile uNkulunkulu eternity ye heaven and hell utawuprova nge-eternity yakho sospenda ku-one of the places ungesena ukubuya emuva kuthi kuliqiniso sembona uyawuprova ngale mpilo yakho forever and ever ungasawuphithi kuyo. So value this opportunity ekhuluma ngalo ungathathi kancane. Unfortunately we cannot prove otherwise unless we believe what the Bible says. What God says in His word. Ngisike kusike Jesu bazalwane akusibo bonke akusibo bonke labanye baneminyaka over 30 banesonto but akusibo bonke laba Nkosi laba ubona ubuseso labanye unfortunately even here they are going to hell ngala kusonto khona la they are going to hell. But they don't know they are going to hell. And they don't believe that it's going to be so well. But you are going to hell. Because of our food? No. Because of the money? No. Because of the spiritual gift? No. Because of the actions so well? No. Because there are people here who are going to heaven. There are people here welcome to hell. Ngiyokuthi bazalwane na manje la santo ukukhuluma lezabale. Debate yani ukuthi manje what we don't have to debate. This is part of my word. Just go and preach it and remind my people and caution them about hell. Kuloyo longa missed to take kahle. Why is this kahle konke? Usene opportunity yonke when time is still on your side. Hallelujah. Namamala ukuthi lapha Jesu bathi Nkosi bonke abantu babe bathi Nkosi senda kusina kuphela makhohlwa ukuthi even nemadimoni ayamathi Jesu ukuthi ungubani nekuthi amendani futhi Jesu emadimoni lapha lethu account lenza uJesu eCapernaum wangena esinagoge nakangena esinagoge wakhanza kunemuntu la esinagoge ekhansi lona omwela abangqongile nawufunza lo Mark chapter 1 verse 24
lo muntu unabo umoya abangcolile olakhathi eCapernaum esinakuke wasa ngela Jesu wamemela lo muntu ngela Jesu yakhe wamemela lo muntu bathi Jesu sisemsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu sewudela hlupha la ngoba kubalela Jesu umsebenzi akusho lutho lo bane madimoni ayamathi Jesu ayathuthumela phambi kwakhe because his name is above all names. His name is powerful. His name has been there since eternity. Hallelujah. Amen. Msema kanja upendo mbuzo ukuthi yini itakwela abantu esokwe. Hallelujah. Msema phela indlela nje mjubajani embikwami. La manje sathana kusebenzise umvimba usingaqhubeka. Amen. Siyabheka manje. Yini itakuholela esihogweni na? So Dr. Ishmael. Wangena ku Ogama Revivals. Wabheka kwinhlelo yeKhona TV. Wanalela Christian programs ku radio. Wayo-attenda tinkonzo tetinqeke tinkulu. Wahamba first 21 days. Wahamba tinzaba. Yini lekwelisa kwenu na? Ngoba wena nawe nimehlo rini noma kanjani uyawuqinika isokwe. Nawe nimehlo usekela uyekhatha isokwe impilo yakho yonke. Yini lekwelisa kwenu na? Angikale ngana Jesus lapha labatawungena enkosini Yesu. Uthi ngaphandle kwalabo labenda inzalo wabani? kaNkulunkulu inzalo yakho. Lokhu sizathu yami is so broad. Kuba ngiyayithi. Namthatha nje ngavele isitawuthi inzalo kaNkulunkulu uthini? Mithi inzalo kaNkulunkulu ila hamba ufunza. Ngikwenze nje usihamba kayi usamakazi. Inzalo kaNkulunkulu ila. But it's not keep about 6 noma 5 or 6 7 utito kulenza kaNkulunkulu ngithi khiphe into utibuke nawe ngo-challenge ukuthi uhambe uyofunza more ngenzalo kaNkulunkulu le nto wena ungayigcini ngeke ungene esibeni utawuya esihogweni kanye nabanyathashwala kanye nabaphingabo kanye nabantshontshago kanye nidembeni uhambe uyongena nato onganathwe kodwa ongakholwa ukuthi esonweni but banathishwala. You are going to hell. What is it that's going to lead you to hell? Say are you problem with that? One lokala nje ngile sotayile ngo style kanti kubalekile. Lokala nje bazalwane lokutaka ukukholela esokwe. Ungakholwa ingozi Jesu. Amen. Wenda njani? Ngakholelwa Jesu. Uthi phela Jesu akakhuluma ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nekuphila akekho longaya kubabe ngaphandle kwabantu kwami. Bese iBhayibheli le John 3:36 uthi lo ungakholwa indodana lulaka kaNkulunkulu luhleki ethi kwakhe noma hlele office lulaka kaNkulunkulu luhleki ethi kwakhe noma ngakuphi lulaka kaNkulunkulu luhleki ethi kwakhe akayi ezweni uyasihogweni noma sihlanganyele naye la 1,000 times but nakakholwa indodana uyakubaza abantu uyakuphi nengalesabhi yathi sonke akavama ukukhuleka igama lelo esolo kwamsa kule bo haleluya amen okela malanga nakangakholwa ukuthi Jesu uyasihogweni awunenza ukuthi ubani noma kangaka wathi sikhondla noma na ungakholwa ukuthi Jesu uya esihogweni kuthi sikhona uyaphuma ngempilo yakho. Go and you'll see this call as well. Hallelujah. Angena mina indaba leyi ngibaza lena mfana sifunza eBhayibhelini. Funza Matthew 6. Matthew 6 verse 14 na 15.
Yesibili esindeka kuyo manje verse 40 na 15 futhi ngempela kakhulu. Hawukina ngabe ngiyabathethelela abantu into notabo. Neyihlo losezulwini uyakulithethelela. Kodwa nami ngabathetheleli abantu into notabo. Neyihlo angeke anithethelele into notabo. Njengebatendisi ngobe khona bayokubalisa ubuso babo kuze batokubonakalisa kubantu ukuzila kwabo. Ngiqinisile ngithi kini sebawemukele umvuzo wabo. Ufuna nje 14 phela okay. Angathi ke labadlali la ithini le. Ngoba Jesu lapha uthi kulandela kakhulu ukuthi nasingathethelele abantu phambi kodaba naye ngeke senjani kusho ukuthi na ungathethelelwa awuyiko ezulwini yabo niyeba ukuthi lenza balena ikwazi lishubile enjani ngoba lo umela mina lapha nje lembila la ngikhona ngibona abantu bantu abalimele nilimele emphefumulweni nonke labanye balima 20 years ago labanye balima 10 years ago labanye balima itolo labanye balima since badala nonke emotional nilimele niyangibuzela nisinziswe nilimele labanye balimele sebasinzisiwe emotional emphefumulweni nilimele Lale angalinyatwa tingoko letibhudi angalinyatwa tinguku angalinyatwa imali angalinyatwa tindlu lokulimatile nilinyatwe bantu nikholwa nabo nihamba nabo njenge-HIV wena walimala ulimele wena ngalokulimala wena inqumo decision kuthi ngilimele kulo ulimala angiyuletha nalayina lapha bazama labantu bazibeka balinyatwa ima-family issues tindzaba tasemndeni khuluma tindzaba tasemndeni liyato ati liyato mama ngaliyato mbaba ngaliyato malume ngaliyato mbaba ngaliyato mbudi ngaliyato msisi ngalimama angiyubeka ngiyawufela et content kame nenze ngiyeka wena walimama family issue wasindiswa wakholwa lasala incane Lenza ngeba sa Niyo senza balela kathi uNkulunkulu asengizama ukuyikhuluma lamakhathate ngathi Nkosi ngachela uNkulunkulu ngathi Nkosi nami ngumuntu I'm a human being nemphefumulo nemizwa nenhliziyo how can you say this to me there are things that are difficult even to me you see But what's good? Then, who is going to do it? Do you expect me to bring an angel? But I got you can deny all you want. But family issues. Family issues. Baliya ka emsebenzini waqoshwa kafanele kusomuntu emsebenzini kunemuntu opheza kakhulu uphisa abatini onke malanga uyokhala emanxeba semsebenzini workplace emotional uyandrag ngedinzaba temanxeba akubazalana emsebenzini unfortunately
emsebenzini la uphila khona part of your life uyiphila emsebenzini part of your main hours waphila emsebenzini but kulapho la ukulotsa khona kunemanxeba khona sekune enemy khona for you uswakusolo ugqumagquma asakuhlisa kuse phansi bale manxeba semsebenzini labanye they wish to resign but now ukelo umnyama ngabheka siliyabe bana semsebenzini nento eyibazalana ba siliyabe bana labanye la baliyeke bandle church baliyaka ngimi umfundisi shwaya wathi umuntu lento yesonto ayikamsebenzini I went to church thinking ukuthi libandla ngibalifuna ukuthanda sokwe litamphasa kahle but libandla libe worse the gossiping type of people, the people abanezonto, the people abazonda abantu ebandleni usiyafika umuntu ibandla lakumbulala ebandleni bayaphuma bahamba etshwaleni bagcine ukimkhiba nawe umtshela isonto athi ngiyambeka ngiyawanga kude sonto eqolo bayafana nabo walimala lo muntu walinyata bazalwane. How much I wish udlelibandla lisencane le lingangena umkhuba nemoya lokubulala abantu bakaNkulunkulu ngelilwimi nanoma ayiphindlela kube nemuntu ayisibogwela kasi uNkulunkulu ngale kwasibani bani bayagula abantu ngaphandle abanye basangahambi basekhona lapha bayagula balinya into emotion balinya bantu especially abakhula kwa west lumle abakhula abo to dangerous lumle abakhula wena poison ngoba lumle lwathiwa baqiniso lumle lonubi kahle makhoba liyaphishwa liyabulala lumle makhoba bantu you are hating lo khuluma walinya kamzalwa lo methembi lo sekomiti njengalabazali bamnana lo methembi lo bulala ulima emotional learning because of pastor nisekwana bazali funa ukuthi amen because amen mina ngiyi labanye bazalwane balilinyanga dinzaba etsinzana netsathu love affects balima lo khulu banemanxeba because of dinzaba dani netsathu lamanye manxeba sisemasha lamanye madzala dinzaba netsathu lo khuluma ngiyathuma you feel like killing somebody nzabelo sakho boba yethu umuntu amithi umuntu iBhayibheli kwasekwa ngathi ngathatha ipen ucishe lokunye la kulo nguqishe nasavula umlomo uNkulunkulu athi lo ngathethele lapha nami uNkulunkulu akambheka ukuthi ngithethele ngathi ngambuda ngiziye Nkosi ukuthi phela uzizibili do you know the magnitude and the heavens of what happened to me phela uzela sibhekisisa phakathi naphakathi awazi umuntu do you know the heavens what I will do you know it athi ngiyathi ithi mina ngithethelele never was now ngithethelele nami njani ngithethelele short nangathethelwa nguye ngiyakuphi ngesokwe kufanele samzame sekukhola amzame sengithethelelwe mfana unathatshwana mfana lophikako mfana isigebengu akubaza angizange ngithethelelwe emakhaya ngimuphi ebukwelisu mbozi nami ngithethelele
i-area lifike likhulu lekorelo ngiyamva i-area lifike likhulu lethinga umsa grace singathi grace ifike likhulu bayibathi lebantu it is very difficult to avoid conflict uma ni-interdependent yakuva lokho uma kufanele nihlangane noma niyafuna noma nifuna ngeke ni-avoid i-conflict ake yithi nje ni-family ake yithi nasenihlangene ekhaya bamthela i-family unfortunately nje nayo i-family nayo vele inhlahla le ngiyo i-family yakho you are interdependent wathi khetha uthalicingo nakethu sisi kuphiwo i-family yakho umnyama ubovu i-family yakho ndawo bintana kuhle kubi i-family yakho it is very easy ukuthi ube ne-conflict when you are interdependent ndawo come together ni-discuss go together ndawo niyaselana noma kanjani nanisebenza together you are interdependent ndawo niyaselana noma niyathanda nithathu ndawo niyaselana then ngakwenda uze ningayaselana ndawo thubani ngakhulusa Anta khamba nyothi kodwa you're interdependent ndawungena office ningene toilet ningene emnyango munye nihambe ndawonye ningene ngemoto yini nenjani you are interdependent dikona bazalwane kukhona kama kwao kuthiwa avoid njani kukhona nisonta together you are interdependent simakhoba kanye badlelinye ngeke niphikane ngenzimve nehlahla lembi vele nisesopeni let alone nasekomedini ngoba simkhetha singathi sibabe abantu kuthwana ngeke kana sathi singene sisasa khona sovele you are interdependent when you fellowship together in one assembly fish pasala ya sikuqhubeke ngikuqhubeke uLukhula kasenze kusaside ndawukhuluma ngokugcine ukuthi what can we do under such circumstances njengebantu abakhulu yini isayeda are we supposed to commit suicide and kill ourselves sibheke baba lo are we supposed to get a pass in a mind? How can we do that? Ngilokungile ukwazi kodwa ukuthi singamngeni esimisi esihokwe. Siyebo. Yeah. Ngalesi sikhathi umuntu ulimathile asuke egcineni aphenduke uvume konkulunkulu athi ukuthi angene hambe ngesonto nithi basathi ngikhuluma naye njengemuntu angithi not nje khuluma naye njengemuntu semhlabeni lona feelings lona inyama lona bonke again mawesathu lekudawuthi naho basa ufolisha ngaphansi kwenzayo yaNkulunkulu tinto lokasakwenza ngentikona utafaka esokweni okada ufaka makholwa kwesibili stawufaka usehlulekile simemthethele as disown uNkulunkulu sihambe sisonke. Number 3, Dr. Sifaka esonke moya wesaba fear cowardice noma ukuthi cowardice no uthatha ama cowardice ukugwala wesaba bantu labahlele esonfeni for a long time kutakafaka kuphi na esihokwe labanye sebakwenda kubongelelo daba
kuthi mina niyamathi yesaba kunemahloni niyamatha nginani tipomelele lalela uya esihogweni that is fear la prophet is in the Bible angikhulumi nje into nalokho siyesihogweni nawesaba is biblical labalandela kwesithathu labatawulandzela nje labo kulandzelwana kuthi onke amagwala labesabako labakhutha moya wesaba naye lapha esihogweni kude unosaba kuyezweni never igwala ngiyezweni uyakhamba kuNkulunkulu esimeni sokuba ngizocheka ukuthi Adam uqinile kuyana na uthi Adam phela uthi sokulomzali ngoba beka futhi ambona ukuthi kuphi lapha kuqhubele khona lapha khona usekhona kabantu akabonwa ngoba umuntu uyasuka la sona uyakhamba ukuthi akubona ngibhaqile seyicimene emalabo kulekona lemva zakugela khona tika abathi uNkulunkulu uyambona uthi Adam ukuphi na uqala ngalinye igama uthi nesaba masengibaka wathi uNkulunkulu udlile umzekathi ngazibona wathi wesaba kwamena esabe kubona inkazimulo kaNkulunkulu kwamena esabe kuhlangana noNkulunkulu face to face wabona I don't deserve angafanele bakhona ebukhoneni baNkulunkulu with fear wesaba nikhona bazalwane bese uthi ngiyabona Proverbs 28 verse 1 uthi lababi bayabaleka noma bekho baqoshayo babaleka ngekho umuntu babaleke kodwa labalungile banesibindi njengengonyama nyamangala ukuthi sisokweni khona abantu ababi labanye magwala babaleka baqoshwa umuntu hawo kwabazalwane labafakazayo labasindisiwe nakuthiwa sika-stage bakhetha ikomiti ubhaka ngamabhenji bahambe etoilet ahambe awe etoilet qala kusebaqedzile akafuna ukusebenzisa isaba igwala dibongele ukuthi sekhosini dibongele uva umnandi uthola ifulfillment hayi mahlabane nebazalwane yini lesizalo seswayi sexual. Is that fun? You want to avoid everything because you're going to be mature. We start. Ufike family la family producer, family bana speed je konyama, bana hitwe lion, family pet, producer lo, we don't ibongela kusawuni mahloni esawa. Ufunda la uzatsama. Kita ujakita ngokuthi ngokonke abantu dide konke babangene konke ofuse into ukuna. You know what you need? You need a deliverance. Utsiya ukukhululwa uboshiwe kule demon fear nelokela kubamba ngathi since when. That's why you're like this. A church soldier, you are heavy. You can't do anything because we are fearful. Ulibwana. Usaba nemanda balunga bese bentu watifu. Bande balwana basalwi. Babela abantu abangila abasabulani umuntu uyabesaba la. Emagwala kuneverse ngitsako likhona eBhayibhelini. Mfuna isafunda na. Bazalwane. Yabona uvume ndiphela uvume ukusebenza ngemoya waSathane usebenza control akuse Sathane ngemoya wesaba. Fear. Bayathi ukukhulu bazalwane usebenza nolwesaba. Kunjani? Nemuntu olibwana. Ngoba kude bazalwane lethe daba ngabo.
Yangizwa kude noma bathi mina ngasemamenazi uphethe kwesaba ligwala the cowardice go to hell kulukufunda ukusebenza nemuntu lwesaba kude la kuvuma bekozweni kude lapha alula khona kude lapha kwenda voluntary ngeke inkosi simthize ngeke zimcele nokuthi entele uyesaba unezizathu netaba yonke izinto shona la ebabandla amaningi aphile lokho besaba lo mbona uzakudla la kune-talent kune-gift lo mfana mstable nakhona lo mfana unele behind but yesaba ligwala siyabonga nje ufike efamilini bazalwane siyabonga konje ngithi ngona lesilithi labalungi balesiphithi njengani uthi ngale ilanga incwadi ye-Revelation chapter 5 uqhamuka isikhalo esibili lapha bekunencwadi ematima neyayenza vele bekunencwadi ematima lengakhona ukufa umuntu encwadi iphethe ilosi ilosi imemethele ezikuthi wow lo ufela incwadi naye aphinda aqaqule ethi bawutana wakha yahamba ilosi kude esibili ukuthi ngubani ongathatha incwadi le wakabona Jesu Johana embonweni iBhayibheli lithi wasikhala njalo wakatholakala ulwezulwini lotawuvela incwadi lethi imbawu aqaqule imbawu kayo wakhala Johana wasengivakala linye lemalunga elders there lasilunga lapho ungakhali Johana ngoba lake ingonyama yemndeni kaJuda seyithethe incwadi ngiyo etayifuna lise wena uyisiphithi njengayingonyama ufuna Jesu akudisown kanti sithi labalungu labafana nawo bayisiphithi njengonyama njengana ingonyama liyathatha incwadi ezulwini lonke kungekho longayithatha siyabonga ukuthi iBhayibheli yasifundisa lithi ngafunda kuJohana uqala sathi 4 verse 18 ngafunda bazalwane lithi luthando liyaqosha ini kwesaba bangithi njalo love casts away fear sithi luthando lwaba lithi luthando liyaqosha kwesaba liyaqosha ayikala limpekisele mana kwasemhlabeni lasengiyabuya kuSalem ngikhuluma seBhayibheli la emhlabeni la uma njani ngifuna kutshelwa mina igane Jacob igane noma dalile ekhaya lapho khona wakunetinja ngikhuluma nawo sebalaka tinjani ti nabawala kwa spa nawo kababa bayamakhona abantu ababili kulungisa liso bekakhelisi kule jaji ngendlela ka ebusuku kanti lo tikhona tinje asho ngiyadibamba ndawenda kanje lo amkholo uyabakhe umqobo ukuthi ukhulunywa ngabenza wena ngokuba bayimana ba kodwa amkholo ukuthi udaba bamba ngembaphuyi udaba bamba ngingena nyanaqala Tonya de yini isifiso sithatha phela luthando damn luthando when there is no fear is the fear of death ngisho wesaba kuphuma esikoleni batata bamkhiphe esikolweni awesabi nabo nalo luthando
Angibheke phela. Kusuka inkosi Herod ibulala abakholwa uChapter 12 ngesenzo. Bakaba kuyadlala angidlali. Udubela umnike apostle Jacob yamkhoma ngeke uyabulala. Kulo mina radio namuhla bekata uthi ngiyathemba noma ngithola umlayo. Kuthi angidlali. Jwanga ungwathi ngibulele nje Jacob. Wambulala lo. Wathi ngaba nokukhola nemsho. Number 2 wathatha Peter wamfaka ejele. Naye lindlela ukubulawa faka ejele Peter. Isike bafundi bakaJesu wamfaka ejele Herod asakudlali. Babaleka abakholwa demuka nemandla bajikelwa. Bena njani? Ngosaba Herod. Baphuma ufuna kufe kule manje manje. They remained there. That was them keep Peter. Moya Mungu amjia kama kona unakuphi. Waekaka kwa John Mark. Bale wakaza basanga bathandaza. Ekawa John Mark bathandaza against Herod. When there's love, there's no fear. They love Jesus more than death. There's no fear in love. Kongea waile zokusanza Jesu yasanza. Wakati bathandaza. Kanga ngoba there was so much taken captured uprayer. Bwana sanoka Peter mnyama noka. Wakati usi bakushile batzagiwe simina sebatzagiwe. Sebatzagiwe. Wanoka Peter mnyama abeva. Washo kumalunye standard awuba usimba nonoka abo lo mfafuni. Wakati mbona kwa Peter wakani kutoka basi mbamthandaza. There is no fear in love. Now uthanda Kristu noma wathi unemashozi akakholwa ufube kubese na Kristu la ungafika labanye benda opposite basithanda emhlabeni babengonke emhlabeni bangena emhlabeni bende konke bangena kuma komiti emhlabeni bafike emadleni babone isonveni sosobala lapha sicela bangane sithandaze asho phezulu fayingene kwathi mthandaze kwakathiwa hende uyedale ngesaba nakuqala uholekako has never been led to pray. Saba. Umfasini baba. Nkosi baba. It's been in church for 15, 20 years. You can't even pray. Because you don't even attempt to do it on your own without being asked to do so. Fear. La pensaba que pasa la baja y es muy baja es pobre. Vaya a opinar. Vaya a tratar de trabajar. Cuando hablan de la mufana na moya, lo hace esta tarea niñe. Lo me atola makabote. 3. Lo me atola makabote. Ya se costea con baño sereno. These people they knew each other. Machala, they must stay there muy low. Wasebenda munye basi. Wahamu mfano wa 5. Wasebenda. Opiano ni 5. Nado wasebenda ro munye ngapi? Kama 2 maana. Ya, wasebenda opiano ni 2. Amfuna kuma ngalo nyinda ukhuluma na exact bene. Ya kuya le boss, ya wisanda na bambe manje. Lo beka tole 5. Waletha kumye 5 kwenda 10. Lona beka ni 2. Waletha kumye 2 kwenda 4. What's your next? Bo, kana bakala maduka. Asi nesa. Masanya kubeba na wako. Ngoba kwesaba kwamba ni mama ephantsi. Kwamba nani? Ni mama. Ema excuses akhona are there to convince you ukuthi mina ngeke ngikwele because of these great reasons. Wahamba ni mama kwesaba. Dale
asekho kufuza kahle ukuyokuva uvela mama uthi ayingakwati wena ukuthi umuntu olukhulu ngizwa ukuthi sokuqala libakhulu usuluphila kahle namuhla ngoba siyosebenza somuntu olukhulu ngibekushimana uphindze uthi niyakwati wena ukuthi ufuna lokho khona ukuphikisa uNkulunkulu ke manje uthi uNkulunkulu umuntu uyawuvuna lo namhlanje Galatians 6:7 uyamphikisa udefy udinaya uopposa leyo principle edivine kuthi umuntu ngoba nawe unataba ukuthi phikisa umuntu ozothi no hele awusata uthini you are trying to convince the listener. Because how justified it is, the corner variable, that corner. Because you are cornered, brother. You need to put up a example, cutting some motion and la person and everything. Some people have asked me, who friend of Chapel? The man. I put that in Ubusa, La Pocona, Umasa, Usagi, the man. Temuno sa. We have to say no matter what the people will. No matter what the people. Also no speed. Na lo sa. We have like a productive of them. Nyabimba me. Best of the pass. Shabela pass. But for I love Jesus. I love church. I love everything that I do in the Lord. Yes, Nemil Pila is different from Malabasha, different from Magi, that's my protein. Yes, and Nemil Pila. So, Funa Pecone, man. Funa Pecone. Mbele masoro saba usati yangu bila kusema kabisa. Fear. Now you declare what was sure. There is no way. That is one thing that is going to lead you to hell. Fear. You, my daughter. What is a sound? I said, "Fish are looking at that's your peace." Yes, sir. I said, "Fish are the one." Boy, I have also said, that's an announcement. Like I announced them, but what? Now no sabbath. Don't touch. Ningam seeds. Ningam seven. Ningam to what's the star? That's the star. Best excuse young Bonele. Tell I know this see for the list image and I the list now. We now. Revelation 21:18. I'm from the home. They are here, but I'm going to talk. What I think from times about for this car 40. Revelation 21:8. Konfa sabelo semakwana. Oh, you just got who's a good list. Call away the Bible. Nalabanengekako nebabulali netingwa netiphi nebathaka nalabakhonda tithi my baby nalabaqala emanga wait sinovaseta lapho kuyawuba ibi lelivutha umlilo nesibabuli lokho ukufa kwesibili kuyo kasiwa bitwa le list bobana bayahamba emini baholela bani manje lokho utawubitwa list na kufikwa le job nje kuthiwa nyalo ke sesibitha ilist yalamayisokwe so magwala kubazana intombi nemabhulu ubone baphuma balanzelana
tidzawa letiphili nebabulali bathi kanti ngcono ha kanti ngayisonke nonke lamalanga lo babelo lo manje lo misi kanti ngayisonke yini into wakanathi nje kanti nje ngale dikwala fears against God ifyele inyanya now the data the fear what you need deliverance when you worship how many years you worship this is your time to be delivered. This is your time to be kangaba uhleli kuDila kuwe usokoka ngathi nanqoka uyaposa kulaba labasekomiti nalabakhola yabona yini nanga basekomiti ngafuna ukuthi nana uyaposa kuthambani lokukhuluma nemhlangano my ideas Likwana lesaba sokwesihloko abaphansi abalowo ekulibona esonto lemazwa bazathe sicela ke manje ukhola kuyakhuluma kwathi standards simana bona ikhona ufuna if you don't want to minister you don't want to serve You don't want to demonstrate your gifts. You don't want to pour out yourself in this place. It's meaningless. It's meaningless. Wasting your time. You come here to pray. No chance of the Messiah. But I'm not afraid of the Messiah. I want to need deliverance. Utsakhuleka utoba nesiphithi yengoya kahle ukukhuluma mina ngangemahlona ngase masiyo lo kaka vele nje ke ngiyatitshela ukuthi lakini njengoba ngibese sengilo angenza ukuthi angenza ukuthi sidudla lo njani angenelana lo those are just heights amen ngicela kugcina lapho wena mhlabaza ngingangeni lokunye ngoba ngishilo ngathi kule ndzaba uyakuNkulunkulu ngawukhetha dini wethisiti wasting your time and end up in hell, which is something that Jesus didn't impart as your friend. Even us, because we love you, that comes going to get along for you to end up in heaven. Never this is my time to be delivered and my time to be free. And change. I'm not going to call it not to call because of time. Before we pray, I want to say
akacethe umfundisi kule ndlela bekadishilo noma umuntu ayichula lesemon next week Sunday noma ngabe ngikaze ayichule asiti committee ekutheni we will be here next week Sunday so that in the event nenkonzo iyachubeka le don't miss it wathi nzima abafundisi besifunza lethi don't miss heaven so these strong people ayithenza abazalwane ngeke kube kuhle ngoba asengibekise bekungekho la namuhla wena ungacabanga ukuthi lokuthi wena bayasaba nebayangathi vele ukuthi into esibinzi ungacabanga ukuthi ungafika ezulwini bayisodini but namhla sofunzile ukuthi people laba kanjalo besabelo lemagwana so cabanga nalo lokunye losengikaluva lokubakwela ucabanga ukuthi ulibambile kanti awukangayibambi and then you miss heaven inkosi nemsayisi kusisi ushinto ukuthi ngikaza sibike bazalwane ukuthi sikelana but we are going to pray so isithandazela abazalwane we are going to stand on our feet sithi Nkosi kuletho losothi khululile letinzathu ngaba lokuphendula kwami ngabe ngisengakakholwa lokuthi wena wafa waphinde wavuka wavukela thini ufuna ukusithatha lesinqumo namuhla ukuthi yathi Nkosi ngiyakholelwa kuloko inkosi nemsayisi kusisa ngoba into inthando yaNkulunkulu ngeke uyende ngaphandle kwalokubuso kwecala kwawo ukuthi ngena kulombuso oqala losingabe uyathi ukuthi yathi mina angake ngaphakamisa isandla ngavuma ukuthi Nkosi Jesu ngena lampilweni yami sele lesinqumo sinebazalwane lakhaya besocial nemane protocol ikhona nangabe usendile leso sinqumo leso babone labazalwane basiphuma ukuthi yathi mina ngingakasinziswa but ezokufundisa shumayela ngiyabona ukuthi lepo yami ingasinziswa itangise zogwena ngidicimelela empilweni yami so yathi labazalwane beprotocol laphemuva bakuhlanganise nabazalwane bakasocial inkosi nemsayisi kusisa nangabe futhi uyadivela ngaphansi kokuthi le emotional wound yami lengayibangelwa ngusibani bani so lo ngiyayifa manje ngusele la uNkulunkulu namhlanje egameni lika Jesu kusibose ngisithe ngoba sengivile ukuthi lo ungaxoleli kwami noma ngaze ngikhulume ngetibili but uthi wena lo ungaxoleli lo sithi kube nemuntu lelithi ngine neligcubuna sibani angivani nasibani it will make you to miss heaven and lithi iBhayibheli lapha akamxoleli lo yamuntu loya naNkulunkulu ngeke azakuxolele wena so nakumile la ndoba ukuthi Nkosi yathi khona umuntu lengikhumbulako mina lesingatfolani naye kungenza ukuthi ukukhulu kanganani lo wendiwa empilweni yakho but uthi uNkulunkulu namuhla go there kulungise lokho ngoba you are going to miss heaven ushinto umfundisi wathi ukushumayela lokho naye ungumuntu but we requirement into amele iBhayibheli kangaba kube uNkulunkulu ngalelinye indawo bewathi ngisho noma ngabe kiwe emalini nangabuthi uzonikela uyimali khole kulwakalo lolithandzako nawe but wathi uNkulunkulu nangabe utawunikela ukhumbule ukuthi hayi mani kunebudlelwane lokungayibukile mfowethu uthi hamba ukulungise lo akajajiswa nakulokuthi ubekele imali usahamba ukulungise lo so it is very important bazalwane ukuthi ungabi nebantu lesisiphile halo lesenamgcwaba lo because naNkulunkulu uthi ngeke akuxolele ungakaxoleli then you're going to miss heaven sengenza mayekwesaba lagcina ngayo umfundisi nangabe uyadada uthi hey ngitikhonyela lethi hayi bayangathi uthi umfundisi kuna two things ekubalampilweni yakho excuses and lies hayi ndabe ngekho kuleso ngoba sekuthi okay hayi ndabe ngekho kuleso voleo asithandaze